Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket manipod iti pagayam tayo nga agnagan iti Carla at taga Baguio City. Ako nataer ti boyfriend ko ket ay ayatennak, Mr. Lonely. Agtrab-trabaho iti maysa nga opisina ket kasta akmet. Ngem dimteng ti jak ni namnama apasamak asak metlaeng ti makagapo. Ngaging ga ita ket nasakit paylaeng. Bueno papagayam, intay denggan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Carla. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabit lang, Andrew. Enak mangisagana iti kape. Sige. Hello, Andrew. Naipag-arabim. Kastamat kin ka, Jane. Mabalin ka din nga lang ti cellphone number mo. Okay. Mood to ita cellphone mo. Tasyakon ti mangi phone book. Ato eh. Aday ta. Nalpasan. Agyaman na ka. Inan ti cellphone ni Andrew, Jane? Anya ti binasam iti cellphone na? Kwa? Adala kinita na iti cellphone ko. At to ti kape, Andrew. Anya pa later aramidam dito ay, Jane. Mabalin ka di apanawan na kamin? Ha? Okay. Sige. Agsubli akon iti silad ko. Pinapano mo matan? Day chay a babae. Naglaing nagpapansin iti lalaki. Sige, hinna ko na, Carla. Nagbiit ka matan. Arabiin. Hinna ko. Makaturturog ako. Anya matan. Di nasungsungbatan ti cellphone na. Awagak manan. Hello? Asino ti kadwam, ha? Adda ka di kadwam? Iso addi mo sungsongbatan ti cellphone mo? Awan. Adda namin itay Jerwar. Ti kunam kit di. Adda kadwam dita a babae. Apaan at mahin. Sige, gusto na ito eh. Mareng-rengakan ka. Maturog ako. Bye. Hello? Andrew! Hello? Buisit dayjay a lalaki. Buisit? Good morning, Vicky. Nasapa ka Good morning, Carla. Ay na, nagranyag ti rupam ita. Anya ka di ti rason? Anya ang naranyag. Sa bagay, kasta at talaga dagiti in love. Naranyag ti rupa da. Kanayon da a blooming. Uray si ka. Inaldaw mo't a blooming ka. Ay, of course. Kat, kaano ti kalaysam? Saan pa nga ita? Oy, di naktuliplipatan May saat to nga abay. Areglado. O ala, inna kun iti lamisaan ko Agsarita tanto manan iton break time. Okay. O anya, umay nakadisukunan iton lunch? Wano, ada sa bali akadwam amangan. Awan. Saan ka masukon, Carla? Ada na pa taga-papanak. Papanam? Ada kasarita ka tao. Asino? Naskan ka di pa yung ibagak amin nga ramidak kan ka? Natural. Takaayan ayat nak. Ay basta, sukunan nak inton lunch. Awan bibiyang kuno sa di naman ti papanam. Sige, agsarita tanto. Bye. Inidtat ngan? At dan sakit di sa bali akadwa na amangan. Hi, Carla. Saan anasaya at ugali? Awan ka di pa nagtalak mo iti boyfriend mo? Talaga nga awan. Ay na, dayta ti diyo pag kinaawatan no kasta. Nasken ang maawatan ti boyfriend mo.
Saan la asika ti matungtungpal? Andrew, kunak no di kan umay. Carla. Sobra ka. Anya ti kayak mo nga inuman. Wenno, merienda. Uray niya ditan. Hi, Andrew. Ada ka magkayam? Uwan, Jane. Anya ti aramidam dito'y salas. Jane, mabalin ka di apumanaw kan? Tadan ti boyfriend ko? Sorry. Jane, hindi ka pumampanaw. Kan, nakashort ka pa eh. Apay, paspasik siyam ti boyfriend ko? Ha? Ay, sana. Sige manlangan. Inak manlangan, idisilid ko. Ay, kasta talaga day ta babae. Naglaing agpa-charming kadag iti lalaki. Oh, anya ti kayat mo nga inuman? Agpakada akon. Adapay nas ka napapanak. Ha? Kunak man rumwarta ita a Domingo. Awan sarak ka iti trabaho. Ada papanak. Papanam, Jane. Nakapulas ka man. Apay? Asino ti kasinarak mo? Ti boyfriend ko? Ha? Amok matkat, Jane. Agayat ka iti kaayan-ayat ko. Ngam, sorry ka langan. Kasaan mo ang magargari ni Andrew? Adayo, anapimpintasak ngam si ka. Nagdakkel ti nagbaliwam. Sipod na daan ka iti boyfriend, Carla. Sigurado ka kadi, asaan nga agbaliw ti panagayat ni Andrew ken ka? Gapu ta napintas ka? Ha? Amom kadi, mabagbagkal kan ka ti boyfriend mo. Kandi na kayat ti ugalim. Kunamlan asino ka anapintas una yan. Di ta ka man lang. Hoy! Jane! Agsubli ka! Oh, Jane! Narabyan ka. When, nag-date kami ngamin iti boyfriend ko. Sige, inak pa iti silid ko. Wan gayam. Inton bigat, umakarakon iti pagabangan. Ada nakita ki Jela Trinidad. As-asidag iti pagtrab-trabahuan mi. Awan parikot. Anya kumakanyak no umakar ka? Kan inton bigat, itad ko ti share ko iti abang ti apartment. Kan aminan. Nasayaat mat nga rod. Tadi mo malipatan dayta. Masuruna ka talaga. Dandani panagawid. Ngam saan latasong bata ni Andrew ti awag ko? Hay, panagkunak, friend. Adan sa bali na. Ngamin, day talakayat mo ti matultulok. Ti kayat mo, si kalatan ti matungpal kada kayo adwa. No talaga nga ay ayatan nak ni Andrew. Di sumurot iti kayat ko? Ala makaamu ka. Ipilit mo ti kayat mo. Di iso, di mo matkayat ti dumngag iti balakad ko. O, di makaamu ka. Italang asong batam ti cellphone mo? Itay pa'y alas 4 nga awag akin ka. No umay naksukunan wenno saan. Ngam di ka sumungsongbat. Agprektan, Carla. Anya? Andrew? Was-wasan tanti relasyon ta. Kaputadyak na ti ugaling. Naimun ka launay. Nasara ka kung ti babaya talaga akayat ko. Andrew, anya ka diti sasawam. Agsarita ta iti personal. Umayak di tadagus mo. Uray rabiin. Urayan na. Saanan. Kaputasanin nga agpaliw ti panggadeng ko. Andrew? Dumga ka na imbag, Carla. Saan ka nga ayayatan? Ada sa bali nga ayayatan. Kanjak magustuhan ti ugali mo. Pangaasim, Andrew. Di nak-i-break. Ikarik. Agbalbaliwag. Awanan pa nagayat ko kung ka. So sorry. Bye. Hello? Andrew! Andrew! Andrew!
katam kumatiri daw. Agsarita ta. Talagang imay ka, idinto tarabi. Saan ka di nga umdas ti imbagak iti cellphone? Ngam sige, sumurat ka. Agtugaw ka. Agda ka dito'y dagos ni Andrew, Jane. Juan, Carla. Anya ti kaadam dito'y. Sorry, Carla. Ngam ni Jane gayam ti ayatag. Anya. Akawanan na. Tatalaga di kan ay ayatan. Awan sirbim agayam, Jane. Aga-agaw ka iti boyfriend. Sorry, Carla. Di mo dangran ni Andrew. Si ka, babae. Oh my God! Ibat ang tibuok ko. Gusto na itan, Carla! Inturonag. Lading itan. Ngamdang ramot ngaminin ni Jane. Sige, rumor kan. Saan ka niya ayatan? Mawatam ka di. Saan akas kan ka ti babae akayat ko? Manangimon, managing bubukod, kan naranggas. Andrew. Rumor kan. Nasaya at mo't kasinong batang matlaang ti cellphone mo, Jane. Pasensya kan. Ada nga meeting mitay. Anya ti bagang, Carla. Saan kanto ang naragsak, Jane? Aga-agaw iti boyfriend. Awan sirbim agayam. Sorry, Carla. Agpada talaan ang nagayat ka ni Andrew. Sorry mo na. Gaputa saan gayam asikati ay ayatan na. No di kan siya. Gaputa ka na yun kang agpa-charming kan kwa na. Nagpuskol ti ropa. Gaputa na amiris na asyak ti kayat na. Sorry. Naragsak kami ka ni Andrew. Gaputa agin kinaawatan ka. Iparparig namin ti panagayat kan panangipatan mi iti tunggal maysa. Pakawanan na ko, Carla. Sige, bye. Inidabnan. Aga-agaw ka, babae. At tanto aldaw mo. Oy, Carla. Ni Jane ti kinasaritam iti cellphone mo anya. When? Pinagsasawak ah. Nangagkot imbagam kan kuana. Nagsakit ti panagsasaom kan kuana. Siyempre. Inagaw na ti boyfriend ko. Kasta at talaga. Insukat na ka. Gapumat laang iti mading ugali. Hay. Uray siyak no siyak ti lalaki. Ay, saan ka apagan ano? Gapu iti ugali. Uray man napintas ka, nagalas ti ugali. Oy, Carla, awan mayat alalaki ken ka no kasta kalaan. Oh, itaman pa'y nga imay ka, Carla. Siguro, adda parikot mo anya. Wilma, malidlidayak namin. Takas tangmat kat. No adda parikot mo, umasidag ka kanyak. Ngam no awan, di nakpagan ano. Nga uray ka na yun nga ag-text kan ka. Tapno kumustaan ka. Ngam di ka ag-reply. Awan pa'y sinong batam ka dagiti awag ko kan ka. Sorry Idi ka sapulan ka. Tadda parikot ko. Di nakpagan ano asarong karan. Tauray kumaawan maitulong mo. Basta adna ka apangyeb ka sakman la kuma iti parikot ko. Tabarang mabang-aran na kumamat. Ngam di mo amo ti makiandingay. Masapol asikalaang ti maan-andingay. Kasta ka ti talaga ti ugali, Wilma. Di mo amo? Wano di mo kayat nga aklunan? Okay. Awan parikot iti dayta. Aklo naman wano saan? Ngam talaga akas ta ti ugalim. Managing bubukod ka, Carla. Wilma. Ngam sige. Pagsaritaan ta ti parikot mo.
Ta sa anak mat akas kan ka iti ugali. No kabaelak lakit diti tumulong, tulungan ka. Ngam no saan, pasensya laangan. Ala, ibagam no anya ti parikot mo. Agyaman na kiti balakad mo, Wilma. Kat sorry manan ha. Awan anyaman na. Tinapatag, nakaamiris kan. Wan, imbagpaykan ka, Wilma. Naragsak kayo iti boyfriend mo. Wan, idida mo a boyfriend ko, nasaktanak iti husto. Sobra asakit. Ngam ko nak iti bagit. Analabit asaan nga iso tinaikari a para kanya. Kat iti pan na ki boyfriend ko manan, naragsaka. Gaputan na singpat ni Daniel. Ngam saan ko nga inabuso ti kinasingpat na. Noan niya ti di na kayat, saan ko nga aramidan. Kat noan niya matijak kayat, saan namat nga aramidan. Iso nga agkinkin na awatan kami. Ngam, anya ti aramidag. Ay ayatak pailaan ni Andrew. Saan anala ka amapukaw dayta? Ngam iyaw awan mo. Kan aklunam asaan na kan nga ay ayatan. Kat narigat mo at ipilit mo tibagim kan kwa na. Wilma. Kantay ko na kun, agbalbaliw kan. Numaki boyfriend kan tupay, saan ka kuman ang managing bubukod. Ipatid mo ti boyfriend mo. Itikas na, saan na ka nga isukat? Wen, kasta ti aramidag. Ulitak manan, Carla. Agbalbaliw kan. Masaksakta nakpaila nga aging gaita. Numakitkitak da Janine ken Andrew, Mr. Lonely. Nang runa no nakaholding hands da. Jaklata malipatan ni Andrew. Ngemkit di, kung kunak iti bagi, ano maaddaan aktupay iti boyfriend, surutek dagiti balakad ni Wilma ken Vicky agagayam ko. Ngagbali na kumaaman nakaawat a girlfriend, kan sa anak ama naging bubukod. Alakastan kat agyamanak, tuy pagayam mo, Carla. Agyamanak iti daytoy apakasaritaam ken ayat pagayam Carla. Pagsaya at amutlaang no agtungpal ka kadagiti balakad dagiti gagayem mo. Gapo iti madinga ugalim, insukat na ka ti kaayan ayat mo. Adal kan kadaytan pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carla at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Alona at taga Nueva Vizcaya. Ako nana, adda sinong batak ti panagayat na kanya, Mr. Lonely. Ngem kalpasan ti 3 a bulan, liniklikan na kol. Ket daytoy man ti naksalaysayan. Bueno papagayam, intay nga rod denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman nagtanadanon ka dito balayo, Daniel. Adda ka di bagam? Siyempre, kailiw kan ang makita. Ta boyfriend ka. Ay. Daniel, anya ka diti mapaspasamak kan ka.
Apay akas lalikliklikan na. Sana kasla. No di ka talaga alikliklikan ka. Ha? Alona, sorry ha. Nga mariknak asaan kamit gayam nga ay ayaten. Ha? Pasensya kan. Tasaan mat amabalin nga ituloy tati ayan ayat ta. Kat saan kamit gayam nga ay ayatan. Daniel. Waswasan tanti ayan ayat ta. Kat pakawalan na kuma. Nenay, apayan, Alona, anak. Anya ti pagsangsangitam. Nasakit ka di tinggipin mo. Saan, nanang? Anya nga ro ti pagsangsangitam. In-break na ni Daniel. Ha? Ay, di kang sangit akas ka. Anya nga rod nga no in-break na kan. Awan mabalin mo Kaya't naasawan. Saan na ka talaga nga ay ayatan. Katamangan, no ada sa bali anakita na, at talaga nga ay ayatan na. Malahos doon. Di ka nagsangit akasta. Ngamin, dumtang to ti lalaki at talaga aparakan ka. Sigurado nga ado ti sa nga ili ni Sheila. Mabainak sa amapan, minda. Ngamin, saan kami mag-close? Ngam gayam ko. Kan anya ko matidakas na numay ka. Awan nga rod kadwak amapan, di awisan ka. Intalaang mo't makipangan. Sige. Kan may isa, nasaya at mo't nasumurot ka. Tapno makailiw-liwag ka iti kinaliday mo. Sige. Oh, asidagtan di tabalay da Sheila. Mabainak sa. Unay kan ay. Awan tirumbang apagbainam. Kan may isa, nasaya at atao ni Sheila. Kat awan tirumbang apagbainam. Dayjay ni Sheila. Sa dino? Ha? Kadwa na ni Daniel? Naka-holding hands da? Isuda ka din? Naka-holding hands da? Anya ti kaya't asawan da ito Masaksakitan na. Saan ka ngagpadlang, Alona? Di mo ipakita ang masaksaktan ka. Oh, Dayjay. Nakita datan. Kumayan ni Sheila dito ayan ta. Pumanawak sana. Agkalma ka lang, Naragsa ka pa nagkasangay mo, Sheila. Agyaman at Minda. Kunak no saan ka nga umay. Kan nasaya at matakadwam ni Alona. Happy birthday, Sheila. Agyaman nak. O sige, enjoy ha. Ado ti makan. Sapay ko mata magustuhan nyo. At dapay red wine no kayat yun. Una, Sheila, nakita kayo itay kini Daniel Naka-holding hands kayo. Anya ti kayat asawan date na? Kwa. Da kayo ka din kan ni Daniel, Sheila. When? Alona? Jack ni namnama, ada kayo gayam itan ka ni Sheila. When? Apay, Daniel. Di kag sangit dito'y, Alona. Apay, Daniel. Apay. Kunak adi kag sangit dito'y. Amangan mo anya ti makuna lagi ti tao. Daniel. Sige. Panawan kan dito'y. Anya tinakita na ka ni Sheila. Katagpa na kami mat anapintas. Oy, Alona. Apay anak ko na starupa manakatugaw dito'y balkaon. Awan, tata.
Amok nga glidliday ka ita. Gaputa nakiwin naswaskan ka ni Daniel. Imbaga kanyak ni nanang mo. Una yan anak ko. Ta isupay alalaki ti nakiwin naswaskan ka. Tata. Ang anya ngay nga rod. Kasta talaga. Kaya't ko alipatan. Nga, kasano? Agbakasyon ka pa'y laeng. Mapan ka iti bagyo. At damat ka kasinsin mo iti mabalin mo apakidagusan. Agbalon ka iti may sakaban abagas, kan natnatag, tapno awan makunada kan ka. Tata. Kasta ti aramidam. Agbakasyon ka pa'y laeng iti bagyo. Gusto ni tatang mo, Alona. Agbakasyon ka pa lang ije bagyo. Tapno makalipat ka. Kas lang aming jak kabailan. No jak makita ni Daniel. Ha? Ay dang nga. Saksak tamla ti bagbagay mo. Kas lag sakitak no jak makita ni Daniel. Ay, kasano nga rod maka-move on ka? No saan ka nga umadayo? Sana balin ang masaksak tanak. Basta makitkitak lakit din ni Daniel. Sige, awan mo't kit di ti parikot. Basta ka ba ulam lakit di? Wan, Minda. Iso asa anak nga umadayo. Tapno makitkitak latan ni Daniel. Nga oray agkalaysadan kini Sheila? Saan mo pa'y gayam anadamag? Agkalaysada ka nung. Sheila, agkalaysa kayo kanon ka ni Daniel. Pudno ka di? Wan, pudno. As-asikasuan minti pa nagkalay sami. Sigurado ka di? Nga ay ayatan na ka ni Daniel? Wan. Palagipan ka laang, Sheila. Ngamin, amangan no isinanakan tumatlaang ni Daniel. Ni, apay anak ko namti kasta. Nalaka ang maumuman ni Daniel. Kas kanyak, talo la abulan mi nga agayan-ayat. Ngam inbreak nak. Iso apalagipan ka. At dapay gundaway mo nga agbabawi, Sheila. Taamangan no isina nakaadagos ni Daniel. Kalpasan ti kalay sayo. Narigrigat no kasta. Iso nga itapay laang. Ibabawi mo ti pan nakikalay sang kankwana. Sorry, Alona. Ngam sana kagtungpalkan ka. Tamok mat asigod ang kaayan-ayat na ka ni Daniel. Agkalay sa kamin. Gaputa kabailan min adwat ag pamilya. Kang runaan na, ay ayatan mi titunggal maysa. Nagbiit matan. Kaano lang ang anagayan ayat kayo? Ita, agkalay sa kayo. Agkat, anya ko ma. Sheila, agpanunot ka anaimbag. Tamangan no agbabawi kanto iti udi na. Oh, Daniel, si kaman gayam. Nakaumay ka man? Nasayata nakita ka dito'y paraangan niya. Umay ka ikan iti invitation card. Ato yun. Matuloy ti kalay sami kini Sheila. Katagbalinak anasaya at nga asawa ken pana. Kat saan to nga agbabawi ang makikalay sa kanya. Ay ayatan nak ni Sheila. Nga uray pa'y kasano ti panangupay mo ken kuana. Apay akasta ka, Daniel. Awan pa'y talo abulan yung nga agayan ayat ka ni Sheila. Nga magkalay sa kayon. When? Apay? Talaga ka di nga awan panagayat mo kanya.
Talaga ni Sheila, ti kayat mo. Sige, ina ko. Kalay sa kaya mo. Kasto'y ti maiparbang iti na ito nga invitation card. Sa anak nga umatindar iti kalay sada. Nakitak ti panang pisang mo iti inyawat ni Daniel nga invitation card. Apay apinisang mo. Gaputa masuronak. Ay, Alona. Imbagamot ngamin ni tatang mo nga agbakasyon kalaangan. Ngam di mo matkayat. Saanan, nanang? Nuadda ka ditoy. Ni Daniel latta ti pampanunutam. Isu nga agbakasyon ka pailaan. Saan ko nakmat, nanang? Ala, adakan ka. Ngam niya. Di ka agar aramid iti pakaibabain Alona. Amangan kit dimat no anya ti pampanunutom nga aramidan iti kalaysa ni Daniel. Awan, nanang. Nasayaat no kasta. Aklo namon ani Daniel kat saan aparakan ka. Anya ngay, Alona. Mapan ka iti kalaysa ni Daniel? Saan? Sige, adakan ka. Ngam siya, mapanak. Nagpintas ka no kat ti wedding gown ni Sheila. Iso ama panak, takayat ko ang makita. No kasano ka pintas ti wedding gown ni Sheila. Bagay na ka no unay. Ad-adda ka no apumintas no isuot na. Ay, kaano nga tamot ang makasuotak iti wedding gown? Sayang. Siyak kumati agsuot iti wedding gown. Ngam inagaw ni Sheila. Saan na nga inagaw? No di kat iso ti kayat ni Daniel nga ikalaysa. Iso asika, ag-move on kan. Dumtang tumiti talaga alalaki amang ikalaysa ken ka. Alona, anak. Mapan kami kan ni tatang mo iji bagyo. Sumurot ka? Masakit ni kabagis ko ijay. Isu asarungkaran me. Sige, tatang. Mapan kayo latta. Kaya't mo asawan? Saan ka sumurot? Saan, nanang? Sige. Sika nga ruden ti agbati dito'y balay. Pakanam amin na dingwan, ah? Wan, tatang. Tano sumurot ka. Kasaritak ko manila kay Ikko. Tayson ti mga sikaso kadagiti tarakan tayaw. Ibagayo latan kan kwa na, ah? Tadang trabaho. Amangan mo tsak masikaso. Sige. Inakto nga rod kasarita nila kay Ikko. Tangdanak tulangain. No kumangamin ta sumurot ka kada kami. Saan, nanang? Taada trabaho. Saan ko ang mapanawan ti trabaho? Anya ti di mo mapanawan. Ti trabaho, wano ni Daniel. Ha? Sige ah. Si kalata ti makaam mo, Alona. Basta di ka agar arami, di ti pa kay babainam. Anya ko maapakaibabainak ti aramida. Adya nga iti amume. No agwalakan to iti kalaysa ni Daniel. Anya? Inton bigatan ti kalaysa da Daniel kan Sheila, Alona. O anya, umatendar ka? Wen? Talaga? Wen, minda. Agkuyog tanto amapan. Sigurado ka? Wen. Kaya't ko makita ti kunam a wedding gown ni Sheila. Tainton siyak tumat ti akasan. Naskan amas napimpintas pa. Ha? Kasta? Iso nga ita. Agpaparlurak. Tapno napintasak to inton kalay sa dadanyan. O sige, kuyugan ka nga agpaparlor. Kan kayat ko ti gumatang itinapintas akawas.
Jay, sexy akawas. Tabarang matalyaw nakto ni Daniel. Kat ibabawi na ti kalaysada. Anya, ay danga ka talaga. Oh, saan kit din? Anya ti amuta, no kasta ti mapasamak. Sige kitaan ta no anya ti mapasamak, Alona. Nalang arudan, agrubat kan tamapanta agpaparlor. O, day giant, agmartyan ni Sheila amapan iti altar. Ket ur-urayan mat ni Daniel iti altar. Oh, kitaam, nagpintas ngagpay sa ti wedding gown ni Sheila. Ay na, bagay na launay, ket ad-adan a pimintas. Siyak kumaita ti agmartya. Ngam inagaw ni Sheila. Anya, hoy, di mo ipakita nga apektado ka kunak mag... Ha? Agsangit ka matang. Diyak kabalan nga'y matangan ti kalaysada. Sige, inakuan. Pumanaw ako dito'y simbahan. Saan arong ba nga'y mayak payla dito ay? Nagsakit matgayam. Kasladyak kabailan ti sakit na. Kalpasan ti siyam a bulan, nagpasngayan ni Sheila, Mr. Lonely. Ket ad-ad damanen ama sa Iraq, gaputa addan anak da. Aging ga ita, nilatta Daniel ti ayatek. Ket kasladyak kabailan, nujak makita. Dayta ita ti parikot ko. Kayat ko alipaten, ngemjak met ngarod kabailan adi makita ni Daniel. To'y pagayam mo, Alona. Agyaman nakiti daytoy apakasaritaam, Alona. Kasano ang makalipat ka? Kat di mo matkayat ti umadayo. Ti panunutem, kat addaanan iti pamilya ni Daniel. Isu nga umadayo kapaylaeng. Iti dayta nga aramidem, nalaklaka amayaw awan mo ti panagayat mo kini Daniel. Anya ti ammom, nga iti yaadayom, kat ijay mon amakita ti lalaki akagasat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alona at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatunod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Clarice adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko no umdas ti kinapintas agalad ko, tapno di na kon isina ti nobyo, ngem nagbiddutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clarice dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, yeah.
Nakagingginag ka. Nadagsin nga ro daytoy awit ko, manang. Awit ang manmat daytoy maysa. Anya, pagbagkatan nak iti nakasako kat kastoy tibado. No way! Manang. Ala, partakang piti. Tapno makagtang tayo iti pwesto a pangituludan tayo iti dayta. Kaya't kung di pumano ditoy. Naglalaok ti mga angot. Nabasbasa ko'y amin ang mabadbadatan. Palengke nga rod. Nakakita amat nga iti palengke as anakastoy. Umay kakiteng. Di kan sumanaong. Amam Clarice, mayarik ti kinapintas mo iti may sasabong. Sana makauma aming mingmingan. Uray inaldaw. Anya? Agpayso ti bagbaga, Clarice. Sikan ti kapipintasan ang nakita kadagiti amin a babae. Uray si Kaluwi. Iti amin ang nagbalin a nobyo. Sika ti katatauran kan kasisingpatan. Agyaman na, Clarice. Louie, naragsak ka kanimat lang iti relasyon ta adwa? Unay-unay. Uray siyak. Natalina iti panunot ko no si katikad kadwa. Kan, kampante ak adinak isuksukat. Panagkunak, datanteg katuloyan. Isung aywanan ta kumatinaragsak, kan napnuan pinateg a relasyon ta. Wen Louie, katliklikan ta ti agaramid, iti makadadaal, iti ayan-ayat ta. Clarice, anak, dinagdag mo kanu ti Adim, idinapan kayo iji palingke. Anya, nagipulong man gaya man day nga ubing. Saan matkit day? Nasa una laang. Aywon gayam. Awitem man dagito'y lakok akapay, ta idagas mo ijay pwesto ti agang angkat iti lako tayaw. Anya, lako akape kunayo? Wen. Ay, jak laki ti kayat. Jakon kayat ti agsubli ijay. Aglalaok ti angot. Nabasapay amin ang mabaddakan. Ay naanak ko, kasta talaga ijay palingkay. Agsasabali ti maang angot mo, gapo kadagiti agduduma alako. Pasensya kayo, nanang. Ngamjak kaya't nga awiton ti lako yu ijay. Ibaon nyo latan ni Boyet. Katno ado dagiti mujul nga aramidan na. Iso analagip ko asikan ti mangidagas ijay pwesto. Tapno sa anak kon arumwar. Pasensya ka na talaga, nanang. Mangkumboy kayo laengan ti mangipan ijay. Uray siya kon ti mangbayan. Kaya't ko kumaamam-am mo ti inam, Clarice. Apay, di mo kaya tamamamok ti inam? Saan mat nga iti kasta? Naklaatak lang amin. Taitalaan nga imbagam dayta. Sa bagay, ngam noon yati ko na. Agdinar tayo atalo kadananan mo. Sigurado ka? When? Adda ni Boya takabsat ko. Di kuyog tayo. Sige na, Rod. Agsasarak tayo to jay sentro inton bigat ti malam. Sukunan kayo laangan iti balayo, Clarice. Sige nga, Rod. Kat agyaman nakmanan, Louie. Awanan yaman na. Pasat dayta ti panagayat ko kan ka. Louie, iso ni Nanang. Celia tinagan na. Nanang, iso ni Louie. Kaayan-ayat ko. Agmano ak nana. Ay, bendisyonan na ka ni Apo Diyos, baro. Agyaman ak nana. Gapo tayong karigatan nyo ti mayita. Uray rabi. Siyak ti rumbang nga agyaman, baro. Gapo ta kayat nakamaam-am mo. Siyempre, kaayan-ayat ko ni Clarice. Rumbang lang ang maamam mo kayo. Ala, agtugaw tayo. Taurayan tayo, ti in-order ko akanan tayo. Sir, ato yung order yo. Thank you. Ala, mangantayon. Ay na, nagadumatan ti in-order mo, baro. Upat tayo laang matamangan. Kabalan tayo dayta, nana. Nanang, usaram man ta tinidor mo. Class a restaurant to'y ayan tayo. Ay nasa anak nga rod ana irwa manak ko. Basta, uray apagbiit laang. Apay nagbaliw ti Jaryo, nana.
Diyo ka di magustuhan dagiti makan? Ay saan man Barok. Magustuak launay. Mangan tayo nga roden. Sika nga Clarice, magustuhan ka di dagiti makan? Launay, Louie. Barok. Sapay ko maata, di mo paspasakitan di anak ko. Ipanamnama ka da kayo dahi tanana. Gapot ay ayatak unay ni Clarice. Agyaman no kasta. Ay na. Pasensya anak Barok. Ang umuna akong kalaglagip ko gayam. Adda kasi narak ko itarabi naladawak sapayan. Ha? Ang karugrugi tayo pala amangan na. Ay isa na bali, nabsug akon. Ulitak mananti agpasensya Barok. Sige, inda ko na. Pasensyaan ko man ni Nanang. Ita nga agpaisot din na pagnumuan da itiikit ko apa nagsabat da. Anya kayo matanana? Apay apimanaw kayo adagos iti restaurant adanganan tayo. Kababain pa yan ka ni Louie. Inong tamat ngamin, Manang. Hoy, di ka makisawsaw ti saritaan mi Saan anasaya ti kasta? Ala, inkaganser ti module mo. Uwan, Manang. Pasensya ka na anak ko. Nasa Iraq lang amin itiin aramid mo. Amumot asa anak anaruam nga agaramat iti tinidor. Nga pinilit na. Ay na, class, a restaurant di ayan tayo. Rumbang laeng, makibagay kayo. Pasensya kan anak ko. Sana balay. Amok ton inton sumaruno. Clarice, adala kayat ko nga ibagaken ka. Sapay ko mata di mo tagidaksan. Anya ka diday jay, auntie? Naistorya kanyak ti inam nga ibain mo kano. Ultimo di na panagusar iti tinidor, kat umdasan a pangungong tamken kwa na. Anya? Saan kumamat akasta kaanakan? Bumakatan ti inam, kat nalaka amasair tirik nana. Auntie, di mo kuman ulitan day jay nga inaramid mo. Kan maysa, di mo kano kayat atulungan iti panaglaklako na. Ultimo panagbagkat kat di mo maaramid para kan kwa na. Ha? Kasano kayo ngay nga agbiahag no kasta kamet kaanakan. Ibagampay ka no adi maibagay ti kinapintas mo iti kasdi aklase ti trabaho. Saan matakas na ti kayat ko asawan, auntie? Day talaang matkit di ti ibagak. Kat namnamaak adi mon ulitan pay. Unay mo't day takawis yun, Nanang. Simbaan ti papanan tayo. Ngam kastakit din di suot yo. Day to'y nga rod ti paborito kakawis ko, anak ko. Ngam daanan. Adamat sa bali abado yo. Saan pa'y matamadlaw adaanan? Kan may sa awan man tiyana. Ay, adamat di bestida ginatang ko, Nanang. Day giant ti usarin nyo. Sa anak akomportable amang isuot ijayan ako. Sana maibagay kanyak ti disenyo na. Si katirumbang amang isuot, gaputa balasang ka. Anya? Di mon pa kasikuran to'y batok. Ti importante, nadalos. Ay, alaman laangan. Sige, intayon. Nasapa tayo gayam Wala roon. Nasaya at matkit day, tapno saan tayo ang maawanan iti pagtugawan. Sabagay. Anya ka ka din, Nanang. Di kay aguyak ditoy. Kababain. Ay, adyak nga ron malabdan ti uyak ko, anak ko. Kababain nga, Mud. Da kayo isang kakita dagiti tao. Rumor kayo pala. Bapanan nyo ngay, Nana. Ay, kwa Barok, inak pala ijeruar. Saanan, Nana? Oh, atoy. Inuman nyo da ito'y danom. Tapno agsardengan ti panaguyak yo. Ay, agyaman Barok. Talaga gayam adi mo ammo ti mabagaan, Clarice. Apay ka di manan, auntie.
Awan mo tidakas ngar aramidak Anya nga awan. Napanak ijay balayo iti kalman. Nakitak nga aglulwa ti inam. Anya? Apay ka di akanayon mo adilawan ti inam, Clarice. Aguyak lang ijay simbaan kat tamon. Diyak mat inungungtan ni nanang iji simbaan. Imbagak lang arumwar, gaputasan nagsarsardang ti panaguyak na, kat kitkitaan ng ti amin na tao. Agtantanang ka kumamot, Clarice. Amangan no day tauga limpay ti pakadismayaan ti kaayan ayat mo kan ka. Jegor, mabit man laan. Ne, apay ka di, Clarice. Adala kumakayat ko adamagan kan ka. Anya day ta? Kumusta ti kasinsin mo? Apay nga adinak mo taw-awaganan. Di nakauawagan ko nam? Wan, Jegor. Kumusta ka din ti kasinsin mo? Nasaya at latamat. Apay nga taasan mo tang na umawawag kanya. Adda ngamin imbaga na idi. Anya day chay, Jegor? Awan. Urayim latan nga umawag ti kasinsin ko. Wano, sarong karam ije balay da. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Louie. Apay adi kagparparik na. Napan kami pa ije balayo, ngumawan ka kano. Pasensya kan, Clarice. Sana bale, tinapatag, nagsarak taitan. Clarice. Oh, apay aming mingmingan nakmatlatan. At day bagakan ka. Ano day chay? Pakawanan nak. Ngam agwin na swastan. Ha? Ulitak. Agwin na swastan. Ngam, apay Louie. Anya ti basol ko kan ka. Awan mo't kit di? Ngam apay. Saan ka di nga umdas? Ti panangiparik na iti panagayat ko kan ka. Awan ti makunak iti panagayat mo kanyak. Gapu tayong parik nam nga ay-ayatan. Kan ipatpatig na unay. No kasta nga rod. Apay ang makiwin-win na swas ka kanyak. Adda lang amin jak na gustuhan kan ka. Ha? Clarice. Sakbay nga ipatagnak. Ipatag mo kumapay ti inam. Nadismayak iti ipakpakitam iti inam, Clarice. Ibain mo unay. Ultimo iti simbaan, kaba alam nga ungtan? Amom, dakkel unay ti pagkurkurangam iti inam. Imbes nga ibain mo, ipakitam kit di ti panangipatag mo kenkuana. Laglagi pan. Awan ka dito'y lubong, no awan ti inam. Louie. Kasano ka nga agbalin anasaya at nga ina ti agbalin nga anak ta? No di mo maipatag ti mismo nga inam? Louie. Sorry. Ikarik. Ang balbaliwak. Basta din ako maisinsina. Ipakitam pa iti panagbalbaliw mo. Ipariknam ti pamatag mo iti inam. Kabayatan asibibiyag pay. Nanang, pakawanan na ko ma. Naamiris ko nga dugayam dagiti nagkurkurangak kada kayo. Clarice, anak ko. Sorry ka dagiti nararamid ko anak kasakitan tirik nayo. Ikarik, manipod ita. Di kayon ibain pay. Ay na, di mon panunutin dagiti anak ko. Ngam aklo na. Talaga na sa Iraq itimbak pakitam kanya. Angam saan ka akabaulan nga iwaksi. Gaputa uray kas jay ti inararamid mo. Ipatpatag kalata, anak ko. Ipatpatag kamat nanang. Katikarik, sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo. Kas na kunakon. Saan mo na panunutin dagi jay, anak ko? Tinapatag, nakaamilis ka.
Agnakam kamat siguro itan, Clarice. Anya ngay, pimay sojay kunak idi ati ugalim ti pakadismayaan ti kaayan ayat mo kan ka. Auntie. Amom ngamin, awan sirbi ti kinapintas, no saan matlaan na dalos ti puso kan kaunggan ti may sa tao. Nakaamiris akon, auntie. Husto gayam amin ngayon bagbagayo, idi. Katuan Apay, ibagak namin aya no saan husto. Barang agbalbaliw kaitan. Wan, auntie. Ikarik abaliwak ti saan anasaya at ng ugalik. Ay rumbang laeng. Di nakapinadakkel ti inam, tapno saksak tamlaeng ti rignana. Kan may sa no kumadinengeg mo amin apam magbagak idi. Di nakakumainsina ti kaayan ayat mo. Agyaman ak kadagiti pang magbagayo, auntie. Kat ikari, manipod ita, sulnitak amin ang nagkurangak kaninanang. Nasakit ti panangisina kanyak ni Louie. Ngem day tatiga po ang nakaamirisak, asaan gayam anasaya ti aramid ko iti inak. Ita, makita kon ti kinaragsak ti inak, gaputa jakon ung-ungtan, no di kat kadkadwak pa'y ngagpasyar, kastamet ti kabsat ko. Naisublimat ten ti komunikasyon mi kini Louie, ngemjak ammo no agayat paylaeng kanyak. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Clarice. Pagayam Clarice, saan ngamin arumbang nga ibain tayo dagiti naganak tayo. Ipatag tayo kumakit di ida. Akas iti panang ipatagda kada tayo nga anak da. No may papanmat kada kayo kini Louie, di tayo maibaga. No da kayo tinaituding iti tunggal maysa, ay ker, da kayon tulagta. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Clarice, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.